Live streaming jam 11 malam baru live streaming. Brr. Tidak apa-apa lah ya. Jam 11 malam. Ya, saya jarang sekali mulai live streaming jam segini, cuma ya sudahlah, tidak apa. Ada something yang harus saya kerjakan sebelum saya lakukan sebelum streaming tadi. Aduh, sorry nih, bentar dulu nih, thumbnailnya masih buram. Coba ekspor ulang. Dimensionnya ultra. Udah, save to gallery. Sabar kawan-kawan. Oke, kita sambil nunggu klaim gini dulu nih ya. Apa nih? Sibyl, aduh dingin. Sibyl for list issues. Nah, adalah ya. Tidak perlu dibaca. Apology from admin. Permohonan maaf dari admin. Siap. Login bonus 10.000. 10.000 training program. Siap. Oke, coba kita rubah thumbnailnya dulu. Thumbnail. Ingin ku pasang thumbnail udah diem. Ayo, sudah thumbnail sudah, berarti tinggal kita share di Discord. Membangunkan anak-anak Discord. YouTube update jadi bagus nih. Oke. Lebih fresh aja kelihatannya. Layout sama apanya sih? Tata letaknya. Yuk. Add. Nah, langsung habis itu copy, paste, send. Dah. Ya, ada beberapa manusia yang masih hidup. Masih nyala. Udah deh, udah deh, main aja lo langsung ya. Ini kita klaim dulu. Nah, gacanya itu minggu lalu sebenarnya saya mau gacha, cuma minggu lalu karena saya tidak mood main bola. Ya, Anda tahu sendiri kenapa. Liverpool kalah 1-0, jadi saya tidak mood main beginian. Jadinya saya main inian kan, kemarin saya main Uncharted 2 hari berturut-turut. Harusnya malam minggunya saya main eFootball. Oke, kita mulai dari Malaysia dulu kali ya. Malaysia 3 kali buka 3 pemain, dapat 3 pemain. Sip, kita lihat dulu pemainnya. Ini kalau nggak salah klub AFF terakhir. Arif Aman Hanapi, Matthew Davis, Dion Kurs mana? Oh, Dion Kurs di bawah. Safawi Rashid bukan rating tertinggi loh ternyata loh. 70 dia ratingnya. Dion Kurs tuh kalau nggak salah pernah main di Liga Eropa deh. Justru Arif yang ratingnya paling tinggi. Ya udahlah, mari kita langsung gas. Pemain pertama malam ini, pemain dari Malaysia. Siapa ini? Kita lihat. Kita buka, berarti total ada 9 pemain. Bintang 3. Siapakah? Nomor 21, Dion Kurs. Oke, lumayan lah ya. Ya, not bad lah ya. Dion Kurs. Center back. Oke. Gak apa, santai saja. Dion Kurs juga berarti kalau misalkan si Arif 73 atau 72 tadi ya? Atau 74. Dion Kurs tuh 72 ratingnya.
Ya boleh lah ya. Kita lihat. Tidak real face, cuma ya sudah lah ya. Tidak akan saya pakai juga. Kemungkinan probabilitas saya pakai itu kecil. Gua pakai adalah Arif 72. Sip. Berarti kita dapat rating tertinggi Gion Kurs 72. Oke. Pemain kedua. Let's go. Tadi ada 4 yang nonton. Let's go. Pemain kedua siapa ini? Moga aja bintang 3. Ya, Arif atau Safawi Rasid lah boleh lah. Oke, bintang 3. Safawi lah. Kiper Farizal. Oke, sip. Oke, not bad lah ya, not bad. Boleh lah, boleh. Iya, ngapain dia? Malaysia. Farizal Marlias. Oke, sip. Buat koleksi tidak masalah sih. Pemain-pemain Asia Tenggara. Kalau dilihat-lihat lumayan mirip, cuma yang nggak mirip rambutnya. Kenapa Konami kenapa dibuat seperti itu rambutnya? Halo, dia kan di fotonya turun rambutnya. Kenapa di sini jambul? Kalau misalkan jenggot, hidung, lumayan mirip sih. Ya lumayan mirip, cuma rambutnya doang nggak mirip. Beda malah rambutnya. Oke, ini terakhir pemain Malaysia terakhir. Siapakah yang akan saya dapatkan? Mari kita buka. Kayaknya sih bintang 2. Bintang 3 lagi. Siapa ini? Back. Syahrul Said. Loh, kok pemainnya kayak enggak deng. Kayak campuran Arab gitu, Cok. Mukanya. Tuh padahal enggak kan? Syahrul Said. Syahrul Said. Tadi Syahrul Said apa Syahrul Said, Cok? Ya, tidak apa-apa. Pemain belakang dari Malaysia, kita lihat bagaimana generic face, tidak real face. Lumayan lah ya, lumayan mirip lah ya. Not bad lah ya. Terima kasih Konami atas pemain-pemain Malaysianya. Sekarang kita buka pemain Thailand. Ya, saya tentunya berharap dapat Chanatip Songkrasin buat dijadiin attacking midfield. Oke, ini pemain pertama dari Thailand. National team apa gitu tadi? National Selection Deluxe kalau nggak salah. Chanatip. No way. No way. Berapa Chanatip, Cok? Anjir. Hokian macam apa ini, bro? Kayaknya anyepnya di Indo deh ini deh. Chanatip Songkrasin bener-bener dapat dikasih pertama. Oke. Ya mukanya tidak mirip ya, sudah lah ya. Tidak ada mirip-miripnya ini. Dah. Tapi ya, itu bagus banget malah dapat Chanatip, Cok. Pemain Asia Tenggara terbaik sepertinya di eFootball. Ini ada yang nonton cuma tidak komen. Kemana Anda, halo? Pemain kedua dari Thailand. Kita lihat siapa? Bintang 3 ya, tentu saja bintang 3. Bintang 4-nya sudah habis. Kiper Siwarak. Ya. Ini ada kiper yang diandalkan. Yang waktu itu di final kalau nggak salah, final leg pertama. Ya, final leg pertama digantiin sama Kawin. Sampai ganti kiper kan Thailand. Saya masih ingat itu. Yang Indonesia kalah 4-0, habis itu mereka ganti kiper. Tuh. Ini lumayan mirip. Ini lumayan mirip mukanya. Anda lihat. Ini nggak real face. Ini generic. Ya. Ini generic cuma mirip. Boleh lah. Ya mirip. Dari ruas wajahnya, rambutnya
Terus jenggotnya mirip, boleh. Ini bagus. Ini bagus generiknya. Generic face-nya bagus. Oke, ini pemain terakhir dari Thailand. National Team Selection. Kita lihat siapakah yang akan saya dapatkan. Bintang 3. Ya, bintang 3, of course. No, Terasil Dangda. Anjir. Oke. Oh, real face. Ini real face. Real face nih. Terasil Dangda. Ini dapat pemain bagus terus, bre. Terasil Dangda, center forward, striker. Tentu saja striker yang sudah bisa dibilang cukup senior di timnas Thailand, karena saya tahu Terasil Dangda tuh dari zaman AFF 2016. AFF 2016 kan dia yang waktu itu di babak kedua ngambil penalti terus ditepis sama Kurnia Mega. Itu ingat banget gue. Terus sama Terasil Dangda tuh yang nyetak gol di Pakansari waktu leg pertama AFF 2016. Itu dia. Sip. Bentar, saya buang hajat dulu. Ke toilet dulu, sebentar. Mari kita lanjut. Ya. Ayo. Berarti ini terakhir. 3 pemain terakhir, yaitu pemain timnas Indonesia. Timnas kita. Dan ya kita lihat dulu opsi pemainnya di siapa aja. Sebenarnya saya udah gacha di handphone sih, di eFootball Mobile. Cuma anda biar bisa lihat. Yang masuk nominasi itu ada Nadeo, Ricky Kambuaya, kita ke kanan ya, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Elkan Beget, Pratama Arhan, Fahrudin Arianto, Mark Klok, Rizky Ridho, sama yang terakhir Asnawi Mangkualam Bahar. Dan kalau misalkan gue lihat rating paling tinggi itu Arhan, bisa nyampe 91 kalau nggak salah. Disusul sama Nadeo atau Ricky Kambuaya, gue lupa. Ya, yang gue pengen dapetin sih Arhan, Nadeo mungkin, sama Witan atau enggak Ricky. Antara dua itu. Witan boleh, Ricky boleh. Pokoknya yang gue pengen dapetin itu Arhan. Nadeo ya boleh lah ya. Sama Witan atau enggak Ricky Kambuaya. Antara Witan sama Ricky Kambuaya. Sip. Mari kita coba gas. Buka pack pertama. Indonesia National Selection Team, National Team Selection kalau nggak salah deh tadi nama promonya. Oke, bintang berapa? Yang bintang 2 by the way cuma Arhan sama cuma Asnawi sama Bagot doang. Oke, bintang 3 siapa itu? Ricky. Oh, Arhan. Wah, ini keajaiban. Real face-nya bagus banget. Terima kasih Konami. Mungkin gara-gara dia di Tokyo Verde. Abis itu dia dapat real face di eFootball. Terima kasih Pratama Arhan. Terima kasih Pratama Arhan. Terima kasih Konami. Pratama Arhan. Kartu paling tinggi ratingnya kalau nggak salah. Kalau misalkan di upgrade. Dan ya, Anda bisa lihat lah ya, real face-nya keren sekali. Oke. Tim playstyle 90 semua ya. Ini karena kartu promo, kartu yang sudah di up. Oke. Chance kedua, kesempatan kedua free. Oke, mari
Yang bintang kedua, yang bintang 2 cuma Asnawi sama Bagot doang. Semoga saja dapat yang bagus, yang worth it lah. Oke, bintang 2 antara Asnawi atau enggak Bagot. Asnawi. Oke, sip. Asnawi Mangku Alam Bahar. Ya itu sama sekali nggak mirip sih. Sama sekali nggak mirip, jauh. Tapi ya oke lah ya. Ya nggak akan saya pakai juga, cuma sudah nggak apa. Lumayan. Ya tidak mirip, tidak usah dilihat. Oke. Kesempatan terakhir Timnas Indonesia. Let's go. Dapat siapa ini? Semoga aja yang worth it. Witan lah ya. Atau kan Nadeo deh. Oke, bintang 3. Nice. Nadeo. Let's go. Nadeo Argawinata. Selamat datang di Bujur Sangkar FC. Nadeo Argawinata. Gila. Yang saya inginkan, yang saya pengen tuh Nadeo sama Arhan. Sama tadi Witan kan. Yang keluar Nadeo sama Arhan keluar. Bener. Gue nggak tahu nih kenapa ini hari ini lagi lucknya tuh lagi teng. Keberuntungan saya tuh walaupun hari ini agak sial, cuma entah kenapa saya bisa melewati kesialan itu dengan keberuntungan. Ngerti gak sih? Nggak tahu dari pagi pak. Dari pagi udah kena ya, Anda tahu lah ya, sesuatu yang tidak saya inginkan, tapi saya melewatkan tapi gue melewatkan kesialan itu dengan keberuntungan. Ngerti nggak? Ngerti lah ya, harusnya lah ya. Jadi melewatkan keberuntungan dengan kesialan, melewatkan kesialan dengan keberuntungan. Nah itulah ya, kurang lebih. Oke, next gue bakal coba buat upgrade si Arhan yang katanya bisa sampai 91 kalau nggak. Anjir, ini tinggal dikit. Astagfirullahaladzim, banyak banget. Oke, ini pakai ini aja. 4.000. Oke, sip. Ini ya udah ya. Oke, perform training. Let's go. Pratama Arhan 122 progression point. Per action, player progression, team play style, quick counter 1. Habis itu player stats. Sebentar saya cek. Saya cek bagaimana cara meracik si Arhan Pratama. Mana nih? Di sini. Arhan Pratama kalau nggak salah bisa sampai 91. Yes, bener. 91. Jadi dia ditambahin 1 shooting. Passingnya itu ditambahin 8. Sip, dribblingnya itu tambahin. Kalau misalkan apa tuh? Anjir, dribbling yang mana, Cok? Dribbling, oke, ini tambahin 8. Terus dexterity, lower body strength. Ini apa? Aerial strength, defending. Oke, defending kita naikin 12. Aerial strength, lower body strength. Bentar. Lower body strength yang mana ya? Aerial strength-nya 4. Dribbling. Habis dribbling, dexterity 12. Oke, ini yang 12. Lower body strength-nya 17. Enggak 17. Oh iya bener ring 17.
Ini nambahin speed, kicking power, oke. Make sense, make sense. Make sense. Oke, 16 dapat 16, 12 defense, 4 aerial strength. Apa lagi? Passing. Dah. Loh, kok cuma 88? Oh iya, 88, 91 sama inian. Quick counter. Oke, sip. Use point. Let's go. Jadi 88 ratingnya. Nice. Let's go. Yang kedua, saya training si mungkin Canatip Songkrasin. Boleh. Atau Nadeo. Iya, sebenarnya nggak penting-penting amat sih Nadeo. Canatip dulu kali ya, Canatip. Canatip pasti kepake. Oke, player action, level training. Buset, oh sampai 47 doang. Aman. Bisa. 42, 46. Fallen in love. Nah, proses. Dah. Oke, dapat berapa poin tuh? Dapat 92 progression point. Sip. Oke. Canatip Songkrasin, player stats ini kita 99-in dulu. Canatip Songkrasin bisa sampai 93 ratingnya. Oke. Yang pertama kita tambahin shooting itu 8. Terus passing 12. Sip, abis itu dribbling 14. Oke, make sense. Lu lihat dribblingnya gila. 96. 5 possession 96. Dribblingnya 93. Terus dexterity itu apa sih? 8. Lower body strength. No, bukan lower body strength. Oh iya bener deh, lower body strength 8. Oke, cuma bisa 7, tidak apa-apa. Sudah sepertinya. Sudah. Berarti bisa sampai 89 ratingnya. Sip. Yes point. Let's go. Oke, ini udah Canatip Songkrasin, mungkin Nadeo kah? Nadeo nggak ya? Nggak usah lah ya. Ntar aja lah ya Nadeo. Soalnya saya sayang sama ininya. Sayang sama siapa ya? Kok siapa sih? Sayang sama ininya, sayang sama apa namanya, poin trainingnya. Cukup mahal soalnya. Hai. Nah, ini dia manusia satu ini. Baru muncul. Thank you, Pak. Lu serius mau nonton bola, Dek? Gue main bola lu ini. Divisi 6. Aduh, matchnya ada 7 tapi poinnya baru 4 nih. Gimana nih? Ya udah main yuk. Sebentar. Game plan dulu, ya kan? Reserves. Tadi kan bukan ini. Upgrade Arhan, abis upgrade Arhan ke sub dulu. Loh, kok nggak bisa? Berarti nggak bisa dari sini ya? Dari home. Oke, game plan. Nah, reserves Arhan. Loh, kok nggak bisa di ini? Loh, sebentar. Oh, karena ada Arhan duplikat. Aduh ya Allah, Kak. Karena ada dupnya. Oke. Benar. Ini harus diganti nih. Nah, ada reserves. Habis itu bukan ini, Canatip mana tadi Canatip? Nih, Canatip. Kesap, Anda ya boleh ganti Martin Braith. Jangan Martin Braithwaite. Paduka jangan pernah diganti. Ini boleh lah ya. Ini bisa main gak sih? Nah, main. Gak apa.
Roberto Carlos mungkin bisa ganti Arhan. Arhan bisa main. Sip. Arhan aja main. Berarti ada 2 pemain Asia Tenggara di squad kita. Sip. Kurang bagus apa coba game plan-nya sampai 2500. Gila. Game plan bukan game plan. Strength gitu deh, collective strength tuh. Udah, team strength. Kekuatan tim. Iya ilah gue tonton ini sampai closing batuk lu. Bener ya? Bener nih. Tiba-tiba besok pagi gue ketiduran. Ya apa-apa juga sih, aman aja sih. Ya mari kita langsung gas. Semoga saja diberikan keberuntungan seperti hari-hari yang apa ya? Tahu deh yang apa. Tuh. Inian gue hilang lagi. Anjir. Ya udahlah ya udahlah. Misi mengintai. Harusnya sih malam dapat lawannya yang setara sih harusnya. Bukan bocil-bocil yang cuma asal main. Nih, ayo. Soalnya saya kalau main malam kebantai terus, Pak. Tapi kalau misalkan main malam jarang jarang nge-lag. Biasanya nge-lag tuh justru main siang, main sore tuh nge-lag tuh. Oke, kita pilih stadion dulu. Ya mungkin stadion yang agak anti mainstream. Apa ya? Spotify KMU, jangan KMU lah. Ya ini aja boleh nih. Yang ini nih. Sepertinya bagus. Oke, seasonnya kita ganti summer. Main matahari lu, panas lu. Udah, yuk. Untuk bajunya aman, jersinya aman. Nah, itu dia main siang kan, bukan main malam. Kita lihat musuhnya seperti apa skuadnya. Erling Haaland, Lionel Messi, Jack Grealish, Rodri, Kevin De Bruyne, Di Lorenzo, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joe Cancelo, Ederson. Loh, kenapa banyak pemain City nih? Mohon maaf. Kevin De Bruyne. Hari. Go, yuk. Mari, match pertama malam hari ini melawan Manchester City. Yuk. Semoga saja. Semoga hoki. Yuk, semoga menang. Jadi saya tidak perlu stuck di astaga, itu siapa sih? Otavio. No, udah semingguan gak main. Astagfirullahaladzim, kenapa itu? Udah seminggu tidak main seperti ini. Tidak main ini. Seminggu atau 2 minggu gua main beginian. Nice, come on. Fake shot. Aduh, nggak lewat, cok. Itu apa? Tuh maksudnya apa tuh? Udah batuk-batuk? Nggak, belum. Ini baru mulai nih. Santai. Dur. Oke, sip. Nice try. Nggak apa. Udah bagus. Dapat? Nggak dapet. No, nggak dapet Inzaghi. Aduh, kadang penyakit PES
kadang penyakit PES tuh gitu ya. Terupas tuh terlalu kenceng. Saya tidak tahu kenapa, padahal cuma ditekan tek gitu doang. No. Oke, sabar. Oke, pelan-pelan. Tidak ada pivot yang lebih bagus daripada Inzaghi soalnya. Alah, Messi dapat. Haaland. Kasih ke Jack Grealish tadi maksudnya. Oke, dapat Otavio. Come on. Canatip. Ya. Ke belakang dulu. Pelanggaran sih. Astagfirullah. Memang bodinya Canatip kecil. Disenggol dikit langsung hilang bola. No, salah pencet. Haaland lepas. Bagus. Nice, saya Frankie De Jong. Come on. Alah. Oke, enggak apa. Bangun cok. Dia malah selonjoran tengah lapangan. Nah, nice. Crossing, Inzaghi, come on. Anjir. Tidak gol, cok. Inzaghi. Alah, Frankie De Jong. Itu gila, masa kipernya bisa nge-save kayak gitu, cok. Nice. Dapat dong. Nggak dapat gila. Nice. Buang. Oke, sip. Tidak perlu dibuang juga nggak sih. Aman. Belaga dia. Anjir si Messi. Oke. Shot on target pertama dia. Agak freak ya kalau gue main sendiri. Mencoba. Gila, Otavio stamina-nya udah tinggal segitu aja dah. Tolong. Sip. Nice. Kecolongan tadi tuh. Jack Grealish bisa cut inside seperti itu, berbahaya sekali. Loh, diganti. Messi itu yang ngambil. Ya. Tentu saja Messi yang ngambil corner. Langsung ke tengah, dapat. No. Tidak. Buang aja. Udah. Oke. Canatip. Haaland ke belakang Haaland. Messi, aduh gila, kita diserang terus nih. Mohon maaf nih. Tanda-tanda kalah kayak ini. Semoga aja enggak. Kasih Canatip. Kasih ke Otavio. Kasih Canatip lagi. Bagus banget Canatip dribbling. Kasih atas ya. Mings naik jauh banget. Ya Neymar, come on. Apa? Kirain saya dapat itu si Inzaghi. Aduh. Ya. Udah. Haalandnya lihat Haalandnya. Nggak dipasing lah sama dia. Kalau dipasing masuk tuh. Kalau dipasing ke Haaland, gol tuh. Langsung di shoot sama dia. Ya sudah. 3 shot, 3 on target. Dia 6 shot. Aduh, kok kualitasnya 144. Belakang. Ya. Sip, nice. Main Arhan, ya. Frankie.
Ya, ayo Frankie, dapat. Ah, nggak apa. Messi. Holland. Bakery. That's good. Lo kok ke situ? Bukan ke Diong. Canatip. Kasih Canatip lagi. Shooting Canatip. Ah, elah, kenapa shootingnya harus seperti itu Canatip? Ah, elah. Itu padahal udah bagus banget tuh setupnya. Tapi kurang tidak bisa dimanfaatkan oleh Canatip Songkrasin. Dapat. Canatip memang dribblingnya bagus. Cuma sekali disenggol, aduh, langsung offside. Ya, Neymar on the offside. Hati-hati. Loh, ini yang nonton 4. Ada aja yang nonton loh. Mungkin bak apa gimana, nggak tahu deh saya. Ruben Dias jauh, langsung kasih ke Haaland. Dan dapat lagi. Bagus banget Arhan. Baru dibilang bagus Arhan. Oke, sip. Kasih Inzaghi kasih ke Canatip Songkrasin. Masih Canatip. Kasih ke Otavio. Otavio. Ederson. Langsung berikan kepada Leo Messi di sayap kanan. Kecolongan. Dapat. Sip. Bola kita, nice. Arhan Pratama ke belakang saja, tidak usah buru-buru. Oke. Bola kita lagi. Tenang, aman, santai. Salah lagi. Mulai setanan. Buang. Sip. Untung aja. Gila, depan gawang masih aja dikontrol. Canatip Songkrasin. Canatip langsung ke depan, ada Inzaghi. Come on, dapat. Aduh. Bisa yuk. Reece James, tutup Reece James. Yaudah, Reece James ke tengah. Cek dulu. Bagus sekali. Virgil van Dijk. Langsung over top. Aduh, anjir. Haaland nih, kan? Yes. Udah feeling bakal kebobolan sih. Coba. Kita coba ganti pemain. Udah bagus sih ini, udah bagus. Tinggal. No, jangan gini. Neymar ganti ini aja. Neymar ganti Rashford. Dah. Supaya lebih speed. Dapat speednya. Ayo. Nice, bagus banget Rashford. Ayo, terus. Tarik. Pelanggaran, sip. DualShock battery level low. Sabar, saya ngecas dulu. Sabar, Mas. Inzaghi. Oke. Nice try, tapi ayolah cetak gol lah. Masa kalah lagi, Cok? Sampai kalah lagi sih nggak tahu lagi gue. Kenapa gue masih main ini game? Lari, Mings, lari. Sip. Dapat. Bagus Canatip. Nice. Tengah. Kasih Canatip. Elah, kagak dapat lagi, Cok. Terlalu bagus ini pemain musuhnya. Jago dia dribblingnya. Tuh, dia jago, Cok. Dribbling kayak gitu.
Ya. Anjir. Anak orang main di tackle. Aduh. Astagfirullahaladzim. Rashford cepetan bangun. Kagak bangun gila si Rashford. Aturan ke sayap aja tadi. Oh, dapat. Canatip, come on, shooting. Yes. Let's go. 1-1. Canatip Songkrasin. Untung kecuri lagi tuh. Untung aja. Ya 1000 boleh lah, tidak apa-apa. Asal jangan kalah aja. Baru dibilang. Untung aja lu. Bener-bener. Bagus. Nice. Itu saja. Nggak apa. Bola nggak apa-apa lewat. Asal orangnya jangan lewat. Peluk saja orangnya. No. Please. Oke. No way. Please. Jangan. Anjir. Astagfirullahaladzim. Touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Now there's a fine ball. Oh, that's a fine interception. And there goes the final whistle. A full-blooded contest. Both teams had their moments, but they are beaten by the odd goal. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Marseille. Gimana ya? Kita cuma tinggal punya 3 match lagi nih. Oke, nggak apa. Aduh. Memang. Mana ya? Pick gue hilang lagi. Astagfirullah. Gue nyari-nyari dari tadi, Cok. Dan saya tidak menemukan pick kuning saya. Bentar ya. Pick gue hilang. Sabar. Oh enggak deng, alhamdulillah ya Allah. Ternyata saya dudukin. Ya biasa lah ya. Smalling. Itu Smalling mantan back MU, pernah main di MU. Koulibaly sekarang main di Vieira. Seandainya kau tahu. Oh bukan Vieira itu. Ini Patrick Vieira, pemain bola, bukan musisi.
Ayo mas, main mas. Ya Allah, Anda ngapain ini? Masih bikin Indomie kayaknya. Padahal seru banget itu kalau hilang. Jangan gitu deh, udah deh. Beda pick, beda feel, beda rasanya. Saya sudah terbiasa sama pick kuning. Feelingnya beda. Ya Allah. Masih hidup aja lu, Dek. Masih belum tidur, kirain gue lu udah tidur. Boleh. Jam berapa sekarang? 23.41, setengah 12. Nah, itu dia. Sudah siap untuk main. Kirain seri, ternyata kalah. Menit 90 plus 2. Astagfirullah. San Siro kalau nggak salah ini. Bukan ya? Bukan deng, ini Giuseppe Meazza. San Siro tuh tidak tahu saya. Udah pokoknya gitulah ya. Harusnya sih San Siro sih. Passing pakai mata, cok. Nice, Van Dijk. Neymar mundur lagi. Oh no, Mbappe. Nice, Arhan, bagus banget Arhan. Canatif. Kasih ke Frankie, tidak bisa. Arhan langsung ke sebelah kanan. Arahkan pada Otavio tadi maksudnya. Otavio overtop langsung kasih. Kok Otavio sih? Marco Kurela. Astaga. Cucurella tuh kalau nggak salah lulusannya La Masia, kalau nggak salah. Terus dia main di Brighton, dibeli sama Barca Chelsea. No, kok jangan bilang lost track terus nih. Ya Allah. I am Inter, I am Milano, ya deh terserah lu. Kayaknya ada something yang salah di tim saya deh. Entah di backnya atau di mananya. Soalnya gampang banget kebongkar pertahanan ini. Dan nyerangnya susah, lini tengahnya nggak bisa nguasain lini tengah. Kenapa ke sono? Bukannya ke Canatif, astaga. Kasih Canatif. Tuh. Inzaghi tuh baru megang bola berapa detik langsung lepas gitu-gitu terus dari tadi. Dapat Otavio. Dapet, cok. Bola kita ya. Halo everyone, buset. Dap. Serius lu, Dap? Dap. Serius lu, Dap? Dapa beneran loh. Gila, nggak expect gue tiba-tiba ada Dapa.
Yeah, we see this so often these days, but it does demand. Let's go. Yes. That's it. That's how you do it. Come on. Let's go. Satu sama. Ngapa, Fab? Look, that was a Serius apaan, Cok? Enggak, gua nggak expect lu tiba-tiba ada di sini, Cok. Nggak ada pikiran kayaknya Dapa bakal dateng kayak biasanya. Soalnya kan gua mulai tadi jam 10 lewat, Cok, jam 11 apa? Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Sokrasin. Saw that coming. De Jong. Oke, Messi-nya lewat. Kan gue penonton setia lu, Fab. Emang ya? Jangan. Iya, Dap. No, tidak, tolong. Oke, sip. Untung dia nggak langsung shot. 300 subscriber traktir. 300. Ingetin Dap. James. Octavio. Now it's De Jong. Masa seri, sabar, Cok. Ini lawannya tidak semudah yang Anda bayangkan. Saya sudah tidak main selama 2 minggu. Sip. Aduh, Arhan ngejulak gitu dia. Buang. Oke, sip. Dapat Calvin Phillips. Dapat Canatip. Oke, sip. Dapat lu Canatip. Come on. Inzaghi, come on. Let's go. Yes. Let's go. Massive goal. Siapa aja deh yang nonton? Lu. Dea. Nggak tahu nih. Satu lagi siapa? That's it. Counter attack yang sangat cantik tadi. Sangat baik. Ayo, apakah ini adalah cahaya-cahaya kemenangan kita? Jangan takabur dulu. Ya sudah, tidak apa-apa. Daripada dia bisa counter attack, bahaya. Nah, dapat Neymar. Aduh, nggak dapet loh. Prit, wasit. Abis it. Sabar lu, Sit. Sabar. Nanggung. Neymar. Oke. Nice try, nggak apa. Oke, dah. Good game. Satu lagi Asep. Asep mah mana hidup jam segini, Cok. Pasti udah tidur dia. Nggak tahu satu lagi siapa. Everyone. Fab lawannya Kroco pala kau. Kroco. Kagak, Cok. Ini lumayan nih lawan ini. Main balance aja deh. Gue ngeri, Cok, main attacking takutnya kena counter. Kasih sini saja, sip. Kasih Mings, ya. Mings naik dikit. Ayo Arhan. Aduh, boleh terlalu jauh dari Arhan. Turun. Nice, itu dia. Canatip. Sip, dapat. Kakinya panjang banget Calvin Phillips. Dapat. Yes. Itu dia. Harusnya emang kuncinya di Canatip tuh tadi tuh. Passing krusialnya harusnya dari dia tuh ada beberapa opsi. Wah, gila, Cok.
Tidak apa. Yang penting tidak kebobolan. Itu aja. Yang penting 3 poin aja menang ini. Buang. Ya. Terupas. Ya, come on. Canatip. Overtop lah. Aduh, kenapa ke situ? Overtopnya bukan ke sayap. Pressing lava. Kalau misalkan pressing gampang di one two, ngerti nggak? Jadi misalkan dia main passing malah lebih gampang, bre. Kalau misalkan gue main high press, asal press gitu, mending jaga zonal defending gitu. Walaupun gue pressing, yang dijaga tetap aja zonanya. Nice, banyak goreng lu. Aduh, kartu kuning nih. Oh enggak. Press. Enggak kartu. Hampir aja. Frankie, ya. Let's go, Inzaghi. Dijaga 3 orang. Sip banget deh. No. Nggak apa. Jaga tengah aja. Dia bakal datang ke tengah. Itu dia. Lu. Offside. Canatip Songkrasin. Iya, Canatip Songkrasin. Gue punya, bro, sekarang Canatip Songkrasin. Baru gacha tadi Arhan, baru gacha dapat Nadeo, dapat Asnawi, dapat Arhan. Yang gue pakai cuma Arhan. Kenapa? Karena Arhan yang ratingnya paling mumpuni. Gitu. Dapat. Nice, let's go. Anjir. Canatip mah kurang. Orang ratingnya 92. Anjir. No. Nice, Van Dijk. Let's go. Good job. G-double-O-D-G-O-B. Good job. Nice. No, jangan gitu. Astagfirullahaladzim. Jantungan. Yes, ayo Neymar. Tidak usah muter-muter kayak gitu, cok. Dribbling bola biasa aja, Pak. Arhan, kasih ke Neymar. Let's go. Neymar, shooting. Strike, gak apa-apa. Buh. Main attacking dia. Sudah 2-1 ini. Canatip, kasih Otavio, balik ke Canatip, shooting Canatip. Oke, nice try, nggak apa. Canatip kecil banget. Main prop night, coba prop night apaan tuh? Set, maju kipernya, cok. No way. Salah. Tidak, tolong. Nice. Neymar udah capek, udah kosong tenaganya. Nice, bagus Virgil. Ayo Virgil, dapat. Ya. Buang aja, buang. Ya. Canatip, come on Canatip, ayo. Anda diremehkan amat tadi. Elah. Crossing, Inzaghi, come on, dapat.
Canatip gak mau masuk ya. That's a Neymar. got the shot away. Aduh, buset, belum game over juga loh. Gila. Far away. Long ball. Long ball kira 2021 apa. Itu udah bagus banget itu cowok tadi. Passing-passingnya. Cuma kurang beruntung aja Oliver Kahn lagi wangi aja. Tuh, dia maju-maju. Coba lihat. Ya, let's go. 3 poin. Into a close. What a match. What a comeback. Kipernya majuin Fab. Itu gimana dah caranya dah? Gua nggak tahu caranya. Truly deserving winners. Filippo Inzaghi voted man of the Let's go, match. 2-1. Deservedly so. Any 3 poin. reflections on what you've seen, Jim? Marseille, very impressive here, Peter. The balance of this team Benar, is benar deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini match ke-9. Lihat aja, Cok. Yang hijau cuma 1 lawan Inter nah. Tekan segitiga. Segitiga mah terupas ntar. Mari, kita sisa 2 match, berarti kita cuma butuh 2 kali seri. Ini kalau misalkan ini menang, kita langsung promosi. Aduh, lapar banget gue ya. Lawan goblok. Saya dibacotin nama tadi, Cok, orang tadi. Dibilang lawan goblok, astagfirullah. Itu ada notifnya, Cok. Langsung di chat loh, astagfirullahaladzim. Anda tidak bisa lihat, Cok, tapi yang hitam-hitam tadi keluar dari sebelah kiri. Itu adalah kata-kata dari lawan sebelumnya yang kurang mengenakan, tentu saja. Dan ada lagi tuh tadi tuh. Udah apalah ya. Terkadang memang. Tinggal atu. Checking connection status. Yuk. Between 1 and 2, asik. First and second. Kita coba Saitama Stadium kali ya. Main summer. Sip. Mo Salah. Mane. Bobby Firmino. Philip Coutinho. Mo Salah. Mane. Anjir, Phil Foden, ya Allah. Mohamed Salah, Alvaro Morata, Nakata, Roberto Carlos, Thibaut Courtois, Luka Hernandez, Anthony Rudiger, Celik, Casemiro, Barella. Siapa lagi tuh? Kudo Reni, iniannya, coachnya, manajer. Sambil menunggu. Ya. Mari kita main lagi. Ada 4 yang nonton tiba-tiba. Sip. Ini dia Saitama Stadium di sore hari.
Ah, offside Inzaghi, hati-hati. Consider the option of defeat. Anda It's not a question of ya offside jelas. must. Tidak perlu diperdebatkan. Luka Hernandez. Bagus, Canatip. Kalau misalkan bisa lewat bagus banget tuh padahal. David Beckham. Kayaknya tadi nggak ada David Beckham deh. Celik. Phil Foden. Good ball. Langsung ke depan aja. Son Heung-min langsung shooting. No. Hah? It's him. And we can't be Kok masuk, Cok? because his instinct for doing this is Dih. incredible. Sebentar. Kok bisa masuk? Just outstanding. You're not going to hit many. Tuh, Oliver Kahn bukan dalam posisi nggak siap kan? Loh. Lihat berapa. Marseille didn't expect this, that's for sure. What can they do now? Oh, it's picked out the runner. He's shooting. Oke, apa? Shot pertama kita on target. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Oh, it's Morata. Done delicately. Oh, Nice. excellent interception. So, what can they make of this? Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of... Astagfirullahaladzim, bisa lewat. Cok, tolong. Oke. Apa tuh, ada komen baru apa nambah view tuh tadi? Well, that was high-class goalkeeping there. Bagus sekali Canatip. His high-class wage. Kasih Reece James. Ya. Fiddles it through. Cross goes in there. Aduh, kosong itu padahal. Oke. Nggak apa-apa. Coba lagi. Oh, Red, nice interception. James. Lovely ball into space. Udah bagus banget padahal itu. Lagi-lagi tidak dapat. Dapat ya. Well, it looked promising. No way, Alvaro Morata. Astagfirullahaladzim. Lewat lagi loh. Son Heung-min. Apa yang salah dari back ya? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Aduh, Well, past that, passingnya itu loh. well, the ball just didn't Nice. work out for the run that he made. Bola kita, yes, bola kita. Bola dia. Oh nggak boleh kita ring. Kirain. Dapat lagi dia. Dapat lagi ya. Terlalu lama nguasain bola. 5 yang nonton, 6 yang nonton. Kok ada komennya di saya, YouTube saya tidak ada komennya ya? Apakah Come on Neymar, aduh. Sabar nih, ngebug kah? Kalau di YouTube-nya cuma 1 yang enggak ding, 6. Nambah lagi loh 6 loh. Siapa yang nonton, Cok? Boleh kali ya. Subscriber saya nambah. Sepi tapi yang watch 6, Cok, yang viewer 6, Cok. Saya tidak tahu siapa itu. Komen-komen lah ya kalau ada orangnya beneran. Anjir, anak orang kena gebok. Bola kita, let's go. Ayo. No, kenapa? Yalah, konyol. Astagfirullahaladzim. Yang nonton bot YouTube.
Buat YouTube, buat YouTube. Had to do it. Udah hafal banget gue. Itu dari zaman 2002, dari 2000 berapa ya kayak gitu ya, 2016 kali ya. Cir. Makin gila aja gue main ginian ya. Astagfirullah, astagfirullah. AFK kayak lu. Biar gue langsung promosi. Ini muter-muter kenapa nih? Moga-moga musuhnya AFK. Semoga. Tes, tes. Halo mas. This match has been deemed an unfinished match. Berarti yang menang siapa dong? Unfinished match. Ya udahlah. Berarti nggak ada artinya itu matchnya. Nggak apalah. Halo Mas Uzi. Uzi. Bukan Mas Uzi berarti. Nama channelnya Uzi Daily. Apa nih dia? Free kick goal Lionel Messi Football 2022 Mobile. Spin bundle Diamond Royal terbaru Moonlight Ballad bundle. Lomba Mas Messi nggak sampai semenit puterin sirkuit training pakai skin Lambo. Oke, Anda sepertinya main Free Fire Mas. Saya lihat. Pakai formasi apa? Pakai formasi 4-2-3-1. 4-2-3-1 ya. Waduh, ketemu Jeffrey dari Jepun. Anda mau lihat nih, bentar. Stadion tadi bala, coba San Siro aja sih. Atau enggak ini? Udah males main FF, pindah eFootball. Gimana? Saya juga dulu main FF. Cuma apa namanya? Cuma karena tidak ada yang main lagi. Saya kalau urusan main game jago enggak. Gua aneh orang-orang tuh bisa jago sampai ngerti sudut-sudut ngerti lika-liku game gitu loh. Saya nggak bisa ngerti pak. Kayak main PUBG, main ML, apalagi main ML, dia ngapalin kegunaan item-itemnya gitu. Makanya saya pusing main begituan. Bukan pusing, males aja sih main begituan. Mending main bola di football. Jam 12.08. So it all boils down to this. The team so desperate to be up amongst the big hitters. And today only a win suffices. It truly doesn't get any better, any bigger than this. Ya, mari. Certainly this is a very Penentuan apakah kita promosi. Just joining us, we are already underway. Marseille cannot afford to slip up here. Terrific support, and they're going to need it all. Neymar. Now then, the ball's come loose. Now it's Otavio. James. Now it's Otavio. Carles Puyol, Son Heung-min, Patrick Vieira. Kasih ke sayap kanan ada Bernardo Silva, kasih Leo Messi, wantu yang sangat baik tadi. Wantu lagi Leo Messi berbahaya, untung saja. Ayo, gas. Ayo Canatip, lu. Saya pusing ngajarin ML, main bentaran instan. Udah. Saya nge-stuck di Epic waktu itu.
Otavio. Otavio, oke, nggak apa. Given a corner. Pap, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ini siapa ya yang nonton dah? And the keeper beats it away. Latalah. And Lazim. now could spring out of defence. Nice, Minx. Itu dia. Could move up a gear here. Filippo Inzaghi. Chance to shoot now. Trying to Gila, find some Canati space for the lincah shot. sekali. Cuma kalau misalkan sekali senggol, Bernardo Silva. And the sekali counter. sewang, kita Mbappe. hidup masing-masing. Sekali senggol langsung ambruk, cok. He's got to be in here. Aduh, astagfirullahaladzim, ngeri-ngeri banget orang-orang ya. He's got the job done. Ntar Senin sakit dah, jangan sampai. The odds were stacked against him. Gua tidur siang kok tadi, aman. Now it's Messi. Lagi ngejar ini jam tayang. It's Vieira. Looking here to chip it through. Now looking to orchestrate a counter. De Jong. Oh, that's well spotted. Bernardo Kalau Silva. misalkan saya nggak streaming, kalau misalkan gua nggak streaming, And it's Messi. Messi. Good spot. astagfirullahaladzim. A real chance if he can get through. Kok jago banget orangnya, heran gua. At the expense of a corner. And he's there. Ngebuangnya kayak gitu. Nice, untung aja Vieira yang nendang. Of a fine save. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeper. Langsung jauh, Neymar dapat, let's go. Ya, Now it's Neymar. He's got away. duh. Bernardo Silva. Padahal bagus banget tuh long bola tadi. Press. Aduh kan, susah nih. No. Kosong dong itu Son Heung-min. Udah apa namanya? Press saya sudah bapuk, Pak. Bernardo Silva. Bernardo Silva cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Offside. Brr. Get himself offside. Inzaghi-nya epic apa legend? Lah, saya tidak tahu. Pokoknya ini Inzaghi-nya di awal-awal banget, kartu awal-awal banget Shaw. yang dapat gratis tuh. Oh, he's picked out the runner. Well, that's been intercepted. Triol. Itu Reece James-nya naik banget, It's cok. Bernardo Silva. He's played him through. Allahu Akbar. Mbappe. Shot it goal! Goal! Barcelona! The breakthrough strike! That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Barcelona take the lead. And that ought to be the trigger for a really exciting and Now the finish! Oh, the keeper's done ever so well. well, as tests go, Peter, the keeper Three. just received an A+ grade. Mbappe. It's Son Heung-min. Mbappe. Chance! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Phillips. Well, saw that coming. And the shot's on here. And the finish! In for the pieces! No mistake! And again, they simply do not know what is... And that'll be the last act of the first half. What do you think we're up to after 45 minutes? Yeah, chins have dropped, heads are down, and half-time couldn't have come at a better time. Coba ya. Inzaghi-nya legend udah di nerf parah sama Konami. Divisi berapa? Baru divisi 6 ini. Tapi kok udah monster sekali? Enggak monster banget sih, maksudnya
Kok sudah lumayan mainnya ini. Udah bisa main divisi 6 loh ternyata. Start the second half. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Rashford. Wih, No foul, says the referee. astagfirullah. Mbappe. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's surely a foul. Free kick. Apa, Cok? Ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Looking to Gol widen nih. the gap even further here. Messi! Enggak. That was travelling. James. Aduh, salah. Ball towards the other flank. Dapet aja lagi dia. And he's on his way. And Messi! And the ball's come loose here. It is a corner. Nggak bisa free kick, oke, aman. Itu harusnya bisa gol tuh. Punched away. Modric plays it in. Barcelona, another chance for the corner. Siapa aja deh masih nonton dah. Ini ada 3 orang. So, third Satunya sama saya. Van Dijk is there and he can get that clear. That is a brilliant interception. Apa sih? Offside. Messi finds himself offside. Duh, cupu. Barcelona appear to be happy to let Astagfirullahaladzim. front all the time. Well, it's sick. Can he finish? They are rampant. And the lead is 3. It is surely done. Calm, composed, confident. What a super goal. And that's just clever. Made the keeper think he was going one way, only to outfox it by going the other. Very nice. 3 without reply. This is becoming a stroll. And that interception was most necessary. Yeah. Stands up to it well and emerges with the ball. Great ball and he has a goal! It's in! They're back within reach! Mari. Was a given. Dash. Always was. Well, look, he moves and manufactures in unique fashion. This guy is sheer class. So, just a consolation, or is there a way back from here? Son Heung-min, and it's hoisted clear. And there's his chance to lead the counter. Long ball out to the right. Octavio, lovely ball into space. Keeper sees it all the way. Sabar. Nih gue masih nih. Gila. Nggak expect gue dek. Bener. Now it's Nggak Messi. expect gue. Messi going face to face with his great rival, fiddles it through towards Son Heung-min, and that has sent him sprawling. Astagfirullahaladzim, ngapain Catches it mereka? safely. De Jong, well seen, saw that coming. For Mings, it's Rashford. Defenders on the back foot. Pass is intercepted. Messi gets his pass away. Great hit! That's going to go a long way. Chance to break.
No, kenapa ke Frankie, cok? Sloppy. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Bernardo Silva will just make this. Gets away from Oh, his ini opponents. bener-bener harus It's a move of great rombak promise, ini but sih. will it really prove productive? Rombak apa namanya? Shots. Line up. Keeper's ball. Ini udah nggak proper. Sudah tidak layak untuk digunakan sepertinya. Danilo. Line up seperti ini. Good read. The ball is Kayaknya ya loose. mungkin Good kita choice main in. 1-2-1-2. Bernardo Silva. 2-4-1-2-1-2. Right. And they Bisa can aja. counter here. Maju dong, Massive lead. Surely this time. And what a climax we have here. Neuer did well the first time. Nothing he could do about the follow-up. Look, there's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was are absolutely top-notch. Marseille give themselves a chance of a fairy tale finish. 2 added minutes has been indicated. Son Heung-min. And here's the chance to counter. Oh, and he's broken the line here. Mbappe. They're back on the ball again. Son Heung-min! Allahu Akbar, ya Allah. Kalau main umpan silang pakai formasi defaultnya Vasco Within sight of the finish Gis. line. How's that for a class? Udah. Berarti kalau misalkan gol, nggak usah teriak deh. Defeat and Udah. frustration. Kalau gol diem aja udah. Didn't get the breaks. 4 shot 2 on target. Reward for a very genuine effort. Fab. How would you sum up what we've witnessed, Jim? It can be difficult at times playing in front of Kalau the main umpan fans, silang, living up to the expectations. kita coba rombak, kita coba main 4-1-2-1-2. Berarti ada pemain yang nggak kepake. Coba ya. Tim game plan list kita coba bikin baru 2-1-2. Ayo create cepat, cok. Oke. Nah, offensive, quick counter. Nah, coba untuk taktik change formation 4-1-2-1-2 mana? Bukan ini. Oh, Canatip bisa dijadiin sayap kiri. Ini dia. 4-3-1-2 ternyata di sini. Oh, Canatip bisa jadi striker, oke lah. Gak apa lah ya. Oke, berarti ini Otavio bisa kita tarik, mungkin ganti si Ivan Rakitic. Terus Rashford bisa masuk, gantiin. Oke. Calvin Phillips kalau diganti bisa sampai 100 tuh. Mungkin Canatip bisa kita tarik dulu. Masukin Rashford. Ini Canatip buat super sub saja. Dia kan cepet tuh, punya speed. Buat super sub, ini Roberto Carlos. Dah, mungkin kayak gitu. Convert formasi itu apa itu? Mohon maaf tuh. Ngulang lagi kita. Inzaghi ada skill super sub-nya kan? Emang ada ya? Coba kita player details. Mana nih? Karakteristik, injury resistance bukan, possession game bukan. Oh iya, player skill super sub. Oke, berarti Inzaghi tidak perlu dijadiin ini dong. Berarti ini aja. Ini berarti super sub-nya si Inzaghi. Sip. Terima kasih informasinya, Mas. Mantap sekali nih. Ada 6 yang nonton lagi. Terima kasih.
orang Indonesia lagi nih ketemunya. Dibacoti lagi aku kayak tadi. Ya ampun. Takamine. Takamine siapa lagi? Legend ya? Takamine. Oke, Dean Henderson. Ya ampun. Saya nyebut Dean Henderson jadi trauma sama Aduh, ini pro player lagi. Pro player nih. Gue tahu banget nih orang-orang kayak gini nih. Pro player kayak gini nih yang formasinya berantakan. Justru malah jago. So without question, it is one of the most awaited, most anticipated days on the footballing calendar. So many teams, so many ambitions. Only a handful will go forward to achieve those ambitions. That is the nature. Udah mulai, Cok. Sabar, Mas. Ya Allah, langsung main dia. This must be amongst the favourite arenas of supporters all over the world. It really does have a very special feel to it. As you can see, we've already started here. Rashford. Let's go. Diam. Apa? Keyboard smash. Nah, itu dia tuh. HGS. Itu convert formasi atau formasi suka hati kayak lawannya itu. Oh gitu. Anda pro player kayaknya. Ngerti banget Anda. Ngerti banget tuh kayaknya tuh. Udah, Anda semua yang mau tidur silakan tidur, tidak apa. Zielinski. Oke, ini enak nih. Formasinya sudah mulai terbuka. Bagaimana cara? Antoine Griezmann. Kena palanya Van Dijk. Buang. No. Oke, sip. KDB, Kevin De Bruyne. Memakai jersey Indonesia. Aduh, ada aja deh. Malah nggak autentik lagi kan jersinya. Banyak yang buka jasa gitu di FB, kirain semua yang pakai konsol bisa convert. Tidak bisa, saya tidak bisa. Gua tuh main PES dari tahun 2012. Berarti 2011 tuh. 2011 tuh PES 2012. 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. 19-nya saya main FIFA. Karena waktu itu 2019 kan nggak ada Champions League kan di Master League. Anjir. Champions League kan udah nggak ada sama PES lagi kan. Habis itu saya main FIFA 19, 20-nya saya skip, 21 saya skip, 22 main FIFA, 23 ya main ini. Oh, enak nih formasi. Cutback, door. Aduh. Kayak enak nih formasi. Boleh lah. Nge-pause lagi dia. Enggak dapat. Coba, aduh. Baru mau nyoba keajaiban, cok.
Loh, kenapa, Cok? Apa nih? Ya, tidak dikasih lihat sama musuhnya, ya sudahlah. Tidak apa-apa. Menang ini. Tak kabur sekali. Anjir, dia lolos mulu halannya. Bahaya tuh kalau highline defense. Highline defense lagi. Highline defense. Pull past that, sloppy. Haaland, and the counter is on. That's been intercepted. Roberto Carlos. And it's Neymar. Well intercepted, and it certainly needed to be. Neymar. Passes short and sharp. It's one! Udah bagus banget tuh. Ada juga formasi default dari tim tertentu yang nggak ada di formasi pengaturan alias formasi langka katanya. Oh gitu. Aduh, ada aja ya. Jadi kita menemukan misteri itu. Apa gimana tuh konsepnya? Keras tapi bersih. Bagus sekali Ivan Rakitic. Langsung syuting aja ya, masuk kan. Peace. No offense. Terima kasih. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Marseille take a 2-goal lead and things should be comfortable from here. Jamal Musiala. We're looking at a very different game now. The command. Haaland! Nice. He couldn't get hold of it. All he'd be thinking is, please, Ya berubah total. swallow me up. Ini mungkin karena musuhnya juga, atau gak tahu deh. Phillips. De Jong. Now it's Rashford. Kombinasi dua pemain There's his chance to lead the itu kan paling gampang ya, tinggal wantu-wantu gitu doang. Now, someone's got to up the quality and set an example. good spot. He's seen the run. Panjang itu kaki. And here's Rettons. Now who's going to be first to this? Panas-panas udah tuh musuh. Sama, tadi saya juga panas tuh pas kalah. And here it's Neymar. Ya. Just off target. Anjir, gua susah-susah convert That's well spotted. convert formasi. Some classic, Tiba-tiba kalah sama some pretty loose pass. anak divisi 6. Ya. Rest has a go. Nice. And And more. a quite incredible Tuh, enak kan mainnya kan? Kalau udah dapet feelingnya. simplicity itself. Nah, udah AFK dia kan langsung forfeit. Nah, Smart running and bocah-bocah gini nih. already something to admire. Padahal gaya main timnya apa? Quick counter. Kalau di bahasa Indonesia serangan balik cepat. Teo 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 teo. Inzaghi nggak pakai kalau gini ya. Kalau misalkan saya lagi inget buat ngeganti pemain, kepake. Kalau misalkan nggak inget, ya nggak kepake. Gitu ya, simple. Gajah elegan. Rangers, Kepa Arrizabalaga, gimana tuh? Nggak tahu tuh. Kepa Arrizabalaga kayaknya deh. Anthony Rudiger, Joe Cancelo. Mainan tuh
back AC Milan. Botman itu pemain Lille kalau nggak salah deh. Tony itu Brentford kalau nggak salah. Asnawi Bahar, Adama Traore pemain Wolves. Asnawi Bahar mah pemain Indonesia. Kiper mah mainan itu. Pioli. Yuk mari, baru nih menang nih, ayo nih menang lah. Saya butuh 3 kali menang, 2 kali menang lagi nih. Promosi, yuk. Bisa yuk. Kita pepet tengah aja bre. Yeah, the goalkeeper, Kepa. He never seems to get flustered or lose his composure. That kind of calmness is infectious too and should help the defense. Nggak apa-apa. Sudah jangan banyak ngomong. Main saja daripada kalah nanti. Yes, let's go. Bagus banget itu. Canatif kelakuan lu. Let's go. Bagus banget itu wantunya. Gue semalam main liga 3 kali low strike lah. Buset, gue gimana 2 minggu yang lalu plus sekarang. Buset, berapa kali low strike itu. Sampai kagak promosi loh, divisi 6. Coba pikir aja deh, divisi 6 gak promosi, ngulang. Parah banget itu. Kok enak ya formasinya ya, pemainnya tuh maju. Walaupun gak ada sayap tapi berasa kayak sayap. Walaupun nggak pakai sayap tapi berasa kayak pakai sayap. Yang jadi sayap tuh pemain tengahnya. Tuh, yang lari ke depan. Pelanggaran sih. Ya Allah, kagak pelanggaran ya. Bus. Kenapa tuh ngebling tadi tuh? Sain Maximin, pemain dari Newcastle United. Aduh. Oke, nice try, nggak apa-apa. Gitulah, kalau pepet tengah, jarak antar pemainnya tidak terlalu jauh. Tapi space yang dibuat juga tidak terlalu lebar, tidak terlalu kosong, pasti sempit. Tapi pepet ke tengah. Tuh nggak bisa buka ruang ke sayap, pasti ke tengah. Aliran bolanya. Aduh, Songkrasin dikasih bola atas nggak tuh? That's it. Let's go. Emang kalau lu strik kudu ganti taktik. Nggak tahu nih, tiba-tiba enak aja bre main pakai 4-3-1-2 ya kalau di sini ya. Tiba-tiba enak aja, cok. Jalan aja tiba-tiba. Nice, itu kosong tuh. Masa deh. Makan. Aduh, Songkrasin lagi. Lupa. Keren Inzaghi loh.
Rakitic. Neymar. Now it's Rashford. Sokrasin. Aduh, salah. Harusnya jangan sprint. It's a pretty loose pass. Neymar. Hampir ya itu dapet. And they can counter here. Saint-Maximin. Waduh, Saint Maximin. That's Lah, drilled in. cih, kenapa itu, Cok? To the place where you go when nobody knows. He's got away. Fires it in low. Wah, oke sip, buang aja. No messing about, just bludgeoned away. Musuhnya ngelawak tuh. Ya iya makanya. Kenapa ganti formasi tiba-tiba musuhnya jadi kayak gini, Cok? Tadi kayaknya pro player banget tuh. Forwardson with intent. Nah, kan enak banget, Cok. Whatever happens, that's the kind of movement. Kenapa tiba-tiba enak? Oh, well played, well played. Aduh, kenapa Canatif yang nyundul? Oh, syuting. Oke, gak apa, jangan takabur, sudah dikasih menang ya, sudah jangan takabur. The keeper deserves some sympathy. Jangan takabur, itu aja inget. He's made it two, and no doubt he's hungry for more. Marseille take a 3-goal lead, and they are romping out of sight. Saint-Maximin. He's gone backward here, and they're quick to get it back. Chance! And the keeper Nice. has done enough. Touched off. Come on, Frankie. Lo. Indecision is fatal. Sudah habis it? Belum? Again, they are repelled. Mau nambah gol lagi? Oh, nggak usah. Sit. Udah sit. Habis it. Dari tadi dia nendang ditepis mulu sama Oliver Kahn. Tidak. Kena mental ya tuh. Canatif 2 gol, bro. Tapi dia shootnya 3 shot 3 on target loh. Lumayan loh. Kuat masih mental dia masih. Baru 3-0 soalnya. Aduh, waduh. Yang mainin beda nih kayaknya nih. Wah, tidak. Oke, sip. Kirain dapat lagi bisa nge-shoot dia. Ya ampun. Dapat Oliver Kahn, mantap. Gimana sih cara ngebawa bola gitu kiper? Gua nggak pernah bisa deh. Cara drop ball. Anjir. Songkrasin. Sampai mental gitu. Itu bagus banget. No, aduh, offside. Itu bagus banget padahal. Passingnya si Rashford. Oke, L1 dulu gua main di PS gitu. Oke, L1 ntar coba deh. Ntar coba. L1. Set deh.
Aduh, nggak masuk. Astagfirullah. Yeah, he'll be a little vexed with himself. Kepa bagus juga dari tadi. There first. Pelanggaran nggak tuh? Enggak. See, saw that coming. Now looking to orchestrate a counter. Loh, kok gitu passingnya? And again, they run up against stubborn defending. Loh. Well intercepted, and it certainly needed to be. That's how you defense. Now the breakaway. Gets away from his opponents. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Waduh, Great chance! Oh, the ball's run loose here. Canatip. Astagfirullahaladzim. Kalau R1 tadi saya nyoba nggak bisa. All he'd be thinking is, please, ground, swallow me up. Dapat Van Dijk ya, dapat lah ya. Neymar, De Jong, Marseille finding their passes. Driving on, it's Rashford! Ya, respect. Inzagiin, oke sip. Surely now, Kita ganti Canatip. and truly out of sight. Sudah. Jangan takabur. Sudah. Well, we've seen the hunger to win it back and the Silent. focus to make it count. A very tasty combination. Ya, dia AFK bro, dia keluar bro. Waduh. Baru memasukin Inzaghi ini. Mana nih bro? Baru memasukin Inzaghi, sudah keluar dia. 241 subscriber, 241 video. Mantap sekali. Sudah dia AFK. Udah kata kabur, Busila malah kabur ya. Langsung dikeluarin coy, itu gamenya bukan forfeit. Udah nggak mood banget tuh kayaknya itu. Dah, ayo main lagi, sekali menang lagi yuk. Plague Tale Requiem. Assassin's Creed Black Flag. Tapi yang like cuma 2 nih. Gak apa lah ya, udah gak apa. Yang penting viewernya dulu. Aneok Nanggro FC. Dan kita lihat apakah ini akan menjadi game terakhir di malam hari ini. Di pagi hari ini. Sadio Mane, Frenkie de Jong, Toni Kroos, Fabinho, Virgil van Dijk, Joe Cancelo, Thibaut Courtois, Anthony Rudiger, Andre Robertson, Vinicius Junior, Karim Benzema. Sudah. Dan udah like sama subs juga. Sans nggak sejati itu saya oke. Ya, aman. Lagi-lagi komentar saya dipenuhi sama satu akun. Tapi nggak apa-apa, santai aja ya kan.
These are, of course, early days, but we're in the Yuk, early mari position here, potentially kita witnessing a team bermain. achieving their Apakah ultimate ini akan menjadi win is what they need, and they match certainly terakhir dalam live are streaming kali ini? getting it. Semoga saja. Yuk, One glance and you know kalau menang jadi live streaming terakhir. Game terakhir di live streaming ini. boy does it add to the occasion. Besok berarti saya main Uncharted. As you can see, we've already started here. Oh, shot it! Yes, let's go. Listen, the big names earn their reputations for precise Gila, Canatip dribblingnya bagus banget, Cok. rather than making their presence felt. Here we are, early stages. He struck good, and he looks hungry for more. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Big occasion, big goal, crucial lead. Well, that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should Waduh. be offering. Well, past that, sloppy. Nah, kosong lagi. He acknowledges that he should have come up with something better there. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. And here's the chance to counter. Hmm, A real chance to break. And ya. cuts out the pass. Neymar. Neymar. For Rakitic. Oh, that's a very decent Eh. ball now. Chance to break. Chance to break. Oh, that's clever. And they've been caught out here. Loh, kenapa dia? It was all about the Fake shot tapi bolanya jauh gitu, kesenggol. nothing. Udah bro, tidur bro. Sudah, James. jam 1. Phillips. Udah tidur. Well seen. Saw that coming. Fabinho. Robertson. Looking for the runner. Mane. Now it's Mane. Decent ball. Gets good distance on it. João Cancelo. Now it's Dybala. Side. Dybala gets flagged offside. Tipis. And it's intense this pressure from the front. Hmm. Now it's Benzema. Ya. Neymar. Now looking to orchestrate a counter. Now it's Rashford. Aduh. That tackle was Aduh. sturdy. Ngapain nih? Aduh. And it's Rashford. Astagfirullah. Oh, that's a key interception. So fair tumble Eh. for that challenge. Gila, itu Neymar jatuhnya pakai gitu, kagak pelanggaran loh. Astagfirullah. Defenders on the back foot. Mane kasih Benzema. Pedro's cut out. Oke, sabar. Saya sudah mulai Rakitic. agak letih nih. De Jong. Rashford. Is there any support? He might not need it. Chance! Yes. What a pass. Let's go. Itu bagus banget passingnya. A two-goal lead. Let's go. They're firmly in control. Dan apa? Kuncinya There's always visi. a chance of being caught like that when you surrender the football. Inzaghi mana bisa passing kayak gitu, Cok. Marseille have a couple of goals without reply. It's 2-0. Well, at 1-0, this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, Yeah. mindsets are Header. What a save. And that has been What a save. Gila, itu udah depan gawang gitu kagak gol, Cok. Itu bener-bener lagi luck banget tadi tuh. Lagi beruntungnya itu. And that's another throw.
It's another throw. Neymar. Oh no, harusnya ke Neymar, kenapa ke sana? He felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Astagfirullah. Well, that's an inviting ball. Van Dijk. Could move up a gear here. And it's Neymar. Neymar. Dapat lagi. No way through there. Aduh. De Jong. Forwards and with intent. Neatly clipped into space. And he's in a really good position here now. Oke, ngebling cok. Neymar udah capek aja loh di tengah. Cleared without complication. And that interception was most necessary. Rakitic, a scorer already in the game. And here's Rashford. And that's a superb pass. Aturan langsung shoot aja tadi itu. Dapet. Out of play for a goal. Ya apa? Ari Fauzi. There will be 1 minute added time. Mane. Well, that is one way to stop him. De Jong. Half-time whistle goes. 2-0. Babak pertama, babak kedua. Ayo, mari. Kita cuma 2 shot, 2 on target, nggak ada shot lagi. Repeat their first half success with another show of strength. Marseille go in at half-time on a comfortable 2-goal push. Kayaknya kita ganti ini nggak sih, ganti base team. Underway. Jadi ya mungkin Rangers. It's a good foot in there. Phipps. Rangers menarik sih. So what can they make of this? Loh, Pak, nggak ini lagi. Rudiger. And it's Van Dijk. And now the breakaway. No, again there's no way through. Mings. Kena Neymar lagi. Aduh. Benzema. Undelicately. Aduh, tolong. Gets away from his opponents. Shots on here. Tidak dapat. Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. Calvin Phillips tadi ya yang motong bolanya. Lagian bukan di shoot aja deh, heran gua. Segala di passing. De Jong. Some classic. And they can counter here. No. Nggak gitu. Masih 3 yang nonton, konsisten sekali. Salut. Press is doing its job and possession has been lost. That's been intercepted. Oh, it's come loose. Toni Kroos. Marseille with this handy-looking 2-0 lead. They're not looking comfortable. 187. Excellent challenge there, uncompromising. Looking to break out here. And it's Dybala. Fabinho. Oke, lebih sabar, main zona. Nah, kan dapat. Kasih Neymar. Ya. Astagfirullahaladzim. Wasit kan lagi nyerang sih, advantage lah. Astaga. Kasih pendek aja. Gila, pemain gua habis sama dia sendiri, cok. Dijatoin semua. And the counter is on. It's a pretty loose pass. Phipps. Played out
towards the right wing. Oh, well played. He needed to get Mulai that ngebosenin right. nih. Oh, they could break here. Gets his pass away. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Dapat. Khan is there to take. Nggak bisa, Bre. Nggak bisa. Nggak bisa L1, nggak bisa R1, nggak bisa. Toni Kroos. Mencet apa tuh ya? Drop ball. And it's Benzema. Passing is crisp and sharp. Oh, now here's an interesting matchup. Long ball out to the right. Plenty of room for the shot. Has a goal! Di mobil metanya Haaland sama Mbappe, apalagi Haaland ada super sub-nya. Gua gak tahu kalau gitu. Oke, mungkin si Inzaghi bisa masuk gantiin Songkrasin mungkin, atau nggak gini. Nah, Songkrasin kita tarik. Oh, bukan itu, bukan Otavio dong. Nah, ini Inzaghi dah. Itu. Jadi AMF-nya jadi Songkrasin, strikernya jadi Inzaghi. Tinggal 2 yang nonton, tinggal Anda sama saya. Udah jam 1, udah habisin dahan gue. Udah menang juga kan. Substitution for Marseille. And their second corner now. Neymar. Gets up to On head. the field is And he's heaved it away. Panik gue. substitution. Roberto Carlos makes the interception. Oh, it's Inzaghi. Tidak ada pemain lagi. Element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Header! And no, he couldn't find the finish. Yeah, this is part of the job. Head down and keep plugging away. Rakitic. Now it's Rashford. Rakitic. Nice ball. That's it. That's how you do it. Let's go. 3-0. Super sub. Inzaghi. It is surely done. Keren banget itu, Cok. Kombinasi 3 pemain. Tak 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 deng. There was no reaching Tak that. tak. That's what I call finishing. Right in the corner. He knew instinctively who was where and didn't need to waste any time weighing things up. That's a cracking goal. Number 11. When the manager called on him, he was only too Waduh, Inzaghi dapat lagi, hampir I dapat think tuh. the manager's claiming an assist here. 3 without reply. This is becoming a strong. Roberto Carlos. Oh, he's picked out the runner. Hmm. Out. Opts to play it back. Rashford! That's it. Dah, kelar. Game over. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Dah, saya closing nanti. Coba yang masih nonton siapa aja coba. Executed that with considerable Boleh. confidence. It only took seconds 3 orang. which the ball was recovered. Si Uzi, gua. Siapa lagi? Looking so easy, almost too easy here. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. AFK ada musuh udah deh. Udah dah, musuh dah. Mohon maaf nih, saya juga mau promosi ke divisi selanjutnya. That's it. Promosi kita. Siapa coba siapa? Nah, ini dia. Orang This is going to be yang dari awal sampai akhir ternyata masih ada. AFK ada musuh. To produce a performance Terima kasih banyak. game that could have Aduh, akhirnya 3 kali kemenangan. those players have every Langsung. reason to be proud of themselves and deserve every Promosi bit divisi 5. their status. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very Terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah, bobo. Dadah. Ini dia.
Nah, sudah, mari kita skip. Ya, tidur, skip. Let's go divisi 5. Berarti divisi 5 antara besok atau enggak minggu depan lah ya. Dah. Besok juga saya ada jadwal sih. Mau beli ini topi ya Allah. Udah deh. Dah, terima kasih banyak. Masih banyak Mas Uzi, Dea, terima kasih banyak. Dah. Datang lagi, Mas. Berarti subscriber saya 241. Nambah 1, 241 video, 241 subscriber. Pas kali. Ya udah. Dadah. Udah.